Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Некогаш десингјапе. Пренесинела пес Ибн Кесир рахимехуллаху таала амдинела коел бидая ва нихае ек интересно случај еке побожна која. Каске Аллах те бараке ва таала амдингјале ки суретул А'раф хем вакергја амдинленге о пример е манушеа каске со сикагема маре знамение а овци дингјапе старадава. Од ова инсани, вакерла о Абдул ибн Абас ради Аллаху анху, викинела песинен Белам ибн Багира. Инсани кова со пренесинела пес вакула о Абдул ибн Абас ради Аллаху анху, джанела сине Аллахе скоро највозвишимо анав. Джанела сине кога керела дова о Белам ибн Багира, о Аллах те бараке ва таала ислуши нас не олескери дова, сине богобојазни инсани, шукари инсани, скромни инсани, познато ко мануша дека и дова лескири о Аллах те бареке ва таала не иранала. По Ибн Кесир објаснила тефсири акале аетеске хем објаснило случај акали инсанеа кова со мангаја авдиба мендате дружинаме накратко леате шунен сари ек мануш таро шукар хем богобојазно инсани шај те перел ки не са ви замка и шејтанискири алейхи илани хем ки крајка те преселинел сар кафири о Аллах те бареке ва таала не каракеламе. О Белам сине инсани кова со сине познато таро богобојазност. Оле скоро порекло вакерла пес дека доресела сне джико Лут алейхи селам, а живинела сине ковакти е Мусаске алейхи селам. Паѓар ни пренесинела пес дека јек диво Муса алейхи селам кога и клидотаро Египет пенародоја му путинга пес према ки планина, нели, те джала дарига. Пренесинела пес деко израелчајна мангле те керен јек вакера фитна јек смутна е Мусаске алейхи селам хеме нардоске кова со сине Муса алейхи селам. Па со те керен леске джена ко Белам соске джанена дека о Аллах те бареке ва таала лескери дова ни ранела. Джана ки лесте ко акава побожнако хем вакерена леске о Белам а мен мангаја ту те кере дова против јек мануш. Хем ако то девел шунгјао доја дова, а джанаја дека ка шунела пошто ту се јам познато тарадова, а мен ка керату товеа минге цари, товеа минге крали кова со каводинеа мен сари нен ту. Ко прво замав сложингја пе со Белам, пошто на жангја каске керела песлав. Хем вакергјаленге добро коле манушеске со треба да те керав дова, по лава керге, а волава керело Муса, пе народоја. Па тува керлеске бе доваја, о Аллах те бареке ва таала те му керлеске казна леске му лескере нардоске. Која шунге ако Белам субханаллах ва кергјаленге, субханаллах вакла тумен муклату мен тумари годи, сар шаймандар те роден ва керла мете керав бе доваја против пейгамбери. Вакла ме адвана керав. Вакла о Белам, шунаме со пенајатуке, ка керату тамаро владари, иначи ко спротивно те джане, дека ко овол туке лош намендар. Израелчајна сарем тео манушката не фитнаджие, одата на савке нација, савко народо. Па пренесинела пес постемо добором често инсистири белеске, почмингео шејтани алейхи иланете керелеске фитне смутне ки годи. Па пренесинела пес дека јек диве леля похер, хем почмингеа те джел спрема ко израелчајна. Те шете керел бедовај Мусаске алейхи селам. Гело спрема ко израелчајна, о хер тамам ангела кабате тингаруле те джал, о хер нам ангела те джал, перла теле. Хулела алестар кувала ло Белам акла соулу вакла айде вакерла, джава керла, о хер ништо. Па пале починало Белам те кувале, о Аллах те бареке ва таала керла муџиза. Мукело хер те керел лафе Беламе, субханаллах. Мукела леске Аллах, тареске Аллах вакла мен денгемле знамение, значи те дикело аети Аллах ескера овци денгјапе стародова. По хер вакла пренесена пе дека вакергјалеске о Белам, соуло туја кај џаја вакла надарајали таро Аллах те бареке ва таала, зарем џаја те кере дова против пейгамбери. Па која шунгеова кава таро хер, пренесена пе дека пелоко ко чака, пелок ки сежнем почингја бутеровол те покајнал пе ко Аллах те бареке ва таала, амо шејтани алейхи илане, ка се и силе бути? Е шејтане алейхи илане силе бути е муслиманен цар. Сар те керено муслимајнате скашниненки заблуда. Па агјало шејтани паля влате шупкинелески акатаро израелчајна мануша кова сојтане професионалци а те вакеравте тернене манушенте керена саке букја.
аве на нон стоп заканine на пелеске, нон стоп нудине на лиске нешто, саджи кото шейтани алейхи лане на терингјале, ту клелко е гбрдо Белам ибн Багира, хем те керал дова против Муса алейхиссалам, Субханаллах, а пазине но Аллах те бареке ва таала кергјале тол богобојазно, кергјале салес кере довете шунало Аллах те бареке ва таала. Уклилоко брдо, па само со манглате керел бе довае Мусаске алейхиссалам пренесине напес, о Аллах те бареке ва таала кергјо лескири чип, те ва керел нешто со лескоро нефси на мангела. Хем лескири година размислинела. Овки годи силе бе довае Мусаске алейхиссалам те керел, а Аллах те бареке ва таала нарединело лескире чибјаке, те керел довае Мусаске алейхиссалам, о Аллах те бареке ва таала тара келле, о Аллах те бареке ва таала тара келле таро смутне, таро фитне лем лескире нардо, а о Аллах те казнинел израелцон. Кога шунена каво израелци ава крена, Белам солото јава клатут мукнатули ти годи. Сарва керела против амен де кереа дова, мен ва кереа против Муса те кере дова, ту против амен де кереа дова. Ова чило, па ляпо муј, hem va kergalinge vallahi vakla unushtinguma vakla vallahi vakla mi godihe mo srce mangela protiv Musa te kerala dova, ama vakla mi čip protiv mande kerala dova, naštiva kerala mi čip va kerala protiv tu mende dova, vakla na džanama soime čibjake naštiti izgovorinolo dova. Subhanallahi wa bihamdi, kozomli знаменио Аллах денгјале те диkel, ама џабе кога Аллах те бареке ва таала ка запечатинел то срце, хем ка променинел то калби, о мануш нашчавало прапесте. Па преслапост дека бешлеа ѓаро Белам ибн Багира, хем ва кергја коркори песке, ака на ваклу нуштингума. Акла манглума керла те кера бедоваја против пейгамбери, со значинал дека кани клилум та родини. Више на сеу муслимани. Ака на пошто и клилум та родини, со ова керла вишакана, наместо те покајнел пе хем тиранел пе ко Аллах, ов панда повеќе кувал Андре керлареске фитно шейтане алейхилани. Акла пошто вакла кани клинумише та родини, тогаш ва керла ка сикавави израелцон, сар ва керла те керен, о Аллах те мукел казна ва керле муслиманенги. Шунен шукар, саро Аллах те бареке о таала мукела казне муслиманенги. До ближиња по Муса алейхиссалам пе народоја теле олајтану преко брдо израелчана хем Обелам. Обелам би кинел израелчонен ва керела ленге. Теке ова керела бе доваја вакле Мусаске нашти. Соске ми чип на дозволинела ва керела те керело дова. О Аллах вакла спречиња ми чип. Мека давту мен годи со те керен, хем ва керела од ова коволту мен ге успешно за да о Аллах ва керела ту уноштинел вакле мусемлескере народо. Вакла вакер Белам. Сасо кава кереа минге сака кера. Вакера минге соте кера. Па кава вакерла ненге. Украсенен тумаре джублен шукар. Неку уравен пе тумаре джубля провокативно. Нека хулен вакерла теле вакла ко Муса скоро народо. Хем нека керен линцар зина. Коа ка керен линцар зина. О Аллах те бареке ва таала ка му келненге вакла болестија сарказна. Хем вакла буџен олендар кунуштингувенем камерен. Джанела ов сохолан керела Аллах те бареке ва таала. Па акла да керен агар, само те керен зулуме Мусаске ме муслиманенге која дава вакти, керен адагар. Пренесина лапес. Уравена помаре ромне нешу каршеа, украсненален провокативно уравенален, хем мукенален теле те хулен. Кога хулена теле, до ближнина песе муршенге. До ближнина песе муслиманенге. Хем похаро шейтани алейхи лане теринела еке, те керел зина еке джубле. Па вакрила само со коге ки соба те керен зина, о Аллах те бареке ва таала мукела огромно болест теле ки пув. Мукела куга, неизлечливо болест. Пренесинела пес дека каса старела си не таро манушево болест, одма ширинела пес некоја вера мануша. Па агјарени пренесинела пес дека почминге масовно мануша, толпа таро мануша те мерен. О Муса алейхиссалам чудингја пес, со случајнела пес таро екпути која ли болеста на каја со ширинела пес. А Аллах те бареке о таала казненеле манушен. Агјарени со астарена болест смртоноснем ширинела пе која вера мануша. Па е колендан уклилохен вакергја, вакла сигурно акалеске Аллах нешто казнинела мен. Ашта амен те кера кругот едика некој нешто те накерела нешто со Аллах те бареке о таала почингате казнинела мен масовно те мера. Па вакерла пирена кувена ки ексоба хемаракена акале дуе манушен сар керена зина. Па пренесла пе дека кава мануш лела вакерла окопие, некој вакело Харун алейхиссалам, некој вакерна дека ја версине на небитно, лело окопие, хем вакла му ударила солдо ја кале манушен. Ваздалален ко копие и кловала врику израелцајна,
hem vakıla fırdılalım vakıla sul diyen mulen hem vakirala ak. Akava sine sebepi sosko Allah muklaminge vakla nasvali pen izlečljivo te kaznine men. Akana kadiken saro Allah kavazdala kava bolest. Hem čači paskeda. O Allah te bareke o tala vazdalo bolest hem ola počinate živine šukar. Sode sine lapes. Prenesine lapes od Ibn Kathir rahimehullahu ta'ala dodeka kala kirge zina. O Allah te bareke o tala savki kazna mukla. A savko bolest mukla so nekoj vakerne biš ilade manusha, a nekoj vakle vtavardeš ilade manusha mule. Која два кратко периоди, таро биш џука ефтавардеш илјаде мануша муле, себе писо Аллах те бареке оталя муклаленге казна. Сома гајате вакера кале кратко случаја. Дике слушајте деш интересинал пес прво манушеја и јакотано богобојазно. И ако си не познато манушкова сојтано богобојазно му Аллах ни нанела лескиридова. Никогаш ко живото мафрде чалум има неа. Никогаш мавакер месиум пошукартаро јавера. Никогаш муузо холим тут, мафрде ки бари, а далеа со Аллах ту денгјатут. Те читине мусхафи, те кълдине нокно намази, те кълдине панч вактеа намази. Това е богобојазно, никогаш далеа мафрде чаломи. Со ско Аллах ти скушингјатут има неа. Насијан сигурно дали ки клюве са победникот арадава. Сар сонниклило беламим не багира. Пала ко кери бе куфр на место те покајно песе Аллах еске па на повеќе шејтане алейхи ляне батинкергјале. Ема гјал преселингја, таро богобојазно мулосар кафири. Ема далеске дава кергјо посланико алейхи салату веселам. O manush dikela pesarka završino sprema ko kraju. A jarli, ema dalesке да, јек то волтумен кој јасно. Пала која дава, диклен ли сару Аллах те бареке ва таала казненеле манушен. Беја разно болестенца, разно насвали паја. Себепи јек гюнахи баро, зина. А амен да вдиви зину ли нормално. А вдиви амен ди камату ло нормално. Опибе алкохол ло нормално. Сајто на кава нормално. Задем на неамен ја кана јасно соске Аллах те бареке о таала казнинеламен. Соске Аллах те бареке о таала ваздиња берекети ако му ковакте мусаски алиселам јекџеру на сине искрено па Аллах те бареке о таала рескоро се вепи на мукля бршим кергја сушо манушате на штите хан. Зар на неамен ја јасно ака на ко Аллах на мукеламен ја суша ама ваздало берекети кереа бути му даргиве на ресалатуте на кео масек. Скупонала кава скупонало кова зар мадва на нео берекети Аллах ескоро дека ускратинела пес. Саја кава поука те размислена дека Ало вактите покај намен. Себепи амаро покај бо Аллах те бареке о таала кадламен берекети да. А себепи амаро гюнахи Аллах те бареке о таала ка казни наламен. Пазинен со керена. Шејтовен дешбеш бишбеш муслимајна. Ки крајка пазинен. O šeitane alejhi lane rahati na mukela. O šeitani nikogаш не откажи нела пестуменда. Инне шеитане лил инсани адуву мубин. Чачи паско шеитане манушенге дадано отворено непријатели вакер гео Аллах. Пазинен тументоракава непријатели. Ом никогаш насовала. Цело живото джуко судно диве па чак те мере да пред те мере кавол те керолту ке фитна те шете мере сар кафири. Роде заштита ко Аллах те бареке о таала лестар, хемов искрено Аллах те бареке о таала бизо те фрде несаво ки бари себепито имани. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.